шығарып салсақ, тоқтап салсақ. Сөзсіз ертең барып, қанша бияқ Ne kız gereksiz o şu an aytın? Ошон үчүн мынакей комиссияда калып туруп пробаларды алыш керек. Текшерүү ведомстволор бар. Кыргызстандын мыйзамдарда кандай? Мына башында келгенде бизде деле эмеде порядок бар да. Порядок как это? Азыр мондай нарушение болсо, в Кыргызстане что за это предусмотрено? 10 степень. Ошол баардыгы өтүш керек. Аны өтпөсөк, biz жегинип калабыз, ошо бүт акчасын төлөп беребиз. Keçiriz az önce şu insan verdiğini sizler o vakta gelip sözümü az önce biz gittiğimizde sen boyunca yapsak bir alacağız. Az önce biz de cebimde işte hesaplarda